Voini April ni somni panga kumsang ni somni pali ningani ani a in zawain chibaile vekule MZP an thukhom an Zirlai puipong swal tu nattaka shemput Mizo Zirlai Paul MZP General Headquarters Aizol Executive Committee Meeting Voice Zaruk Somthum na chu Nimin Khan MZP Conference Hall an thukhoma Champhai District an Zirlai pui voi tam tak pong swal ani chu lungchhia thak an ti poi khoi tu nia pu te chu an phuang tok shemna piturin thunei tu te an ngen meeting chuan chanchin thara lo lang Champhai district an Zirlai pui voi tam tak pong swal ani chu lungchhia thak an tia poi khoi tu nia pu saito na le afapa wanlal moe te chu an phu ang tok shemna piturin thunei tu te an ngen ngala hetiang thil du om lo tak hun rei tak chungsha chhualo hai chuak tu an zirtir tu nu chu MZP chuan an chuanga hetiang thil hi thlengnon tolo se MZP chuan an duani meeting a hian assembly kumsang ni somni pali thlenna turle Federal Council sitting rorel bo zui dan turba ka pol chungthil poimo te an rela meeting hi MZP president H Lal thiang himan akai shwaya MZP in khompuilian assembly kumsang ni somni pali thlendil na lute an ngai to a kumsang ni somni pali MZP assembly thleng turin MZP headquarters Champhai Hnuaiami MZP branch tlang saman thlangani meeting chuan MZP Federal Council sitting in alorel to sangte bozui dan tur ngai to in ruwa manna asiama rorel chen khate chu azir chiang tu tur study group dinin chaktaka bozui ni se ati ne chungte chu pakhatna sairang thleng rel alolu thwai dona wangin sarkarin inner line permit ILP chekdan tura ruwa manna fil faizok asiam theinan MZP malaro se pani na Mizoram Education Department Big Enkol Tur Mizoram Education Service MES kan nei ngei theinan MZP chakzokin malaro se pathumna Mizo Zirlai te rui lo laka kan filhim theinan MZP malaro se palina rampum huapin career awareness nei ani theinan MZP malaro se pangana Mizoram Zirnai ma ason theinan tuna man me kan syllabus hi zirchiana atulanga malak ni ro se parukna zofati sumdo nele inchimral na konga kan himtlan theinan MZP hian zirchian nele inshirshadna awareness campaign nei se atulanga malak ni ro se pasarina Mizoram Scheduled Tribe List en non ani theinan chaktaka malak ni ro se sunlu chipa real sur in chhia aom nual nimin chohnu dar khatle achanwele dar ni inkar vel khan selfie group waime hnuaia Aizol district khwam chungami sunlu chipa real sura thliatle buka in pali chulu atlak lavina chhia real sur wang hian in pani chulu atlak lavin adeng chhia a in somli panga vel chu ruwa memorial emo asur le ni chuan omna chi lo turom bok ni in thudon ani heng zinga in somli vel chu thom that ngai nge ngei tur ni in zalen chuan thu dong bok heng ba ka hian primary school le waime run po thlin ati chhia zinga hian atel sunlu chip waime president Love Joy an hena tanga zalen thudon danin real sur hun chung hi darkar chan vevel ni in asoya ruwa chu tlamang lawa thlian le bok ti asoye MNF chung kwate in thana bua sai torin president in shatirna ati chuak MNF president Puzoram thanga chuan thu chwa siamin MNF right to the tram chu atop tak wangin kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni paruk tramatana sub headquarters district headquarters block unit le group te in than hun tura ti chuak MNF president chuan mi puite rongbol na tan le MNF party tluang tak le chaktaka kalzel thinan an party dan bu bung somni pakhat bi pakhat nain thunei na pe kangin Mizo National Front sub headquarters le district headquarters te chu October kumsang ni somni paliral mangi in thlang vektorin shatirna achua block te po andan bu bung somni pakhat bi pakhat nain thunei na pe kangin Puzoram thanga chuan August kumsang ni somni paliral mangi in thana buat sei turina ti a unit le group te po June kumsang ni somni paliral mangi in thane hi buat sei turina ti ve bok nimin April ni somni pali chonu dar khatle achan ve tanga dar ni inkar vel khan kan khwa van bonga real atlawak maya real hi alian lona atlatam eme maya in chungden chiat anei nuala china sajwal in chungchhak hok ngai turang chi le chenwal le
chhia deuh nen in somthum chuang velani silpolin puri kila rim sanga SHC memberin sompanga borvel min ngai to asaka hei in chena sa zwal deuh ten hena semani puri kia chunga lom thu kan soya in chia zongjong te kan tor pui rualin semdai kan la nei silo wangin thia thiamna khotang ayoin kanin nge ne in chia hi somthum chuang ani kolosi pa chen ne in kang nimin jingdar nga vel khan kolosi veng thara chung ko pathum lo lai asam type in chong thum chu bungrua engma chu man lovina kanga mishing thile hliamero anom lo in kang te nei tu hilal thakimi kolosi venglai is cheng ni in lwa tu te hi anoi ber lwa tu mal somate no pani in fa no sen pakhat an neya alai lwa tu hilal ma chwana te no pani in fa pa pakhat le vanu pakhat an neya an fa pa pakhat hi no sen thlathum mi atela achung ber lwa tu salim amitale anupuilal muan pui te ni in thakhat vel chau an la lwa mana anni he an fanule fa pa pakhat ve ve te ne na cheng an ni in kan chani hriat chian ni loma se achung ber lwa tu te ina ei chop dora tanga kang tran nia hriat ani College Fire Service te chuan in kang hi theitop chwa in threlan tumna in azwal pui chu kang mana aruang amero akan ral main an thel thei hlawani in kanga hian ei rongbol na gas man lai pani apuak tel ti hriatani heti lai hian mishing hliam le thi na athleng lawani tunaya in zali somnga paruk achia tunaya ro sur thitele real klawangin Mizoram hun sangshanga chene in zali somnga paruk achia chiat na thleng wangin mi pakhat ahliam Disaster Management and Rehabilitation DMR Department sinchia danin Aizol Kolosip Champhai le Khozol District in Ro Sur thitele real tlan torna zwalani Kolosip District a chene in zanhe somruk panga achia mi sing khat sang thum zakwa somsari paruk angunga in chia zinga cement concrete te potela Aizol District a in za somsari paria ta chia falkona meiche pakhat chu anin thlin alen thluk wangin ahliam thlipuile real tlai na ti chia zinga hian UPC notice biakin le Tualte Khoa Presbyterian Koshan biakin atela Kolosip District a angan wadi le sarkarin poimo baka mimal chene in chia nual bok Champhai District a North Khobung Champhai ka rotle bungjung khwa chene in chia oma Khozol District a biakin pani achiat baka chene in soma chiani chia tok ten hena hian an mamo angin tarpolin pekani State Disaster Response Fund SDRF noya chomdol na pek tur ani bok Chorzuina tur mulo wangin master role teacher te anmang ang Mizoram sarkarin kumsang ni sompako azirtir tu indailo na wanga alak master role MR zirtir tu te su tunlai hian anmang ang he nia thudonani wanglai ni thudon danin MR teacher te hian kumdanga chuan chorzom anni na tur engagement order chu February thachungin an muthina kumina chuan nimin thleng khan engagement order hi anla mulawani MRT charte hi kumkhat March to February zelatan engagement order pek thinan ni kumsangni somni pathuma tanga kumsangni somni palita na roi anni na top to kumsangni somni pali tanga kumsangni somni panga atana roi anni na toran la mulawa engagement order la chwala wangin March kumsangni somni pali lo po anla lalawani MRT charfrai to te chuan engagement order chwala chungchangah hian Chief Minister Pulal do Omale School Education Minister Dr. Vanlal Thana an muto mase engagement order ti chwala ni lo heti la hian school kalchunzom to lo turati po anni chuang lo thudon nei na soidanin MR zirtir tu te chu engagement order omlawa school kalreng an phur to lo Lok Sabha in Thana Khan an zingami engamoza chu polling official tan manan ni duty a chwalo meyan tumin an pol roi tu ten sarkar ngai changa thu oi taka omphot tura an nge nangin an duty ani zirtir tu then kha chu engagement order an mulo wangin school an kal to ri lawa engagement order an ngai chang me kani MRT charte hi DPAR le finance department pompoina departmental promotion committee kal tangala kan ni mi zariat somruk pakhat ni in nikhata cheng zanga somni an hlo ani mobile phone rukbo mulet lunglei police te chuan tunlai technology thiamna CEIR portal mangin mobile phone bo mi swalin an ruk som pakhat je chu chui chuakin anei tu dik tak mi pakwa te hena an hlan le to
Lunglei police thu chuai na tarlan danin SP jailal muan ki marua man angin additional SP beimosa kai shwain team chuan tun thla April ni soma tangkhan mobile phone bo anne na report lute so CEIR porter manga chuitanin phone bo somni pakhat engamo chen an chui the tangin som pakhat an chui chuak thei to a mobile phone bo wa hian lunglei khopui ba ka ache vel thingtlang khwami te po atela anei to dik tak ne na nimin pia khan an hlan hlom ane Myanmar kuwa wangin har satna tok March ni thum kumsang ni somni palia tanga dan lawa Myanmar kuwa tol changa duty bil khothlir kuwa ching to society te chuan dan lawa kuwa tol trip som pasari velan manto Myanmar kuwa tol wanga an kuwa thar hral na konga har satnan to wang hian ni kum khan cheng vai bel chi som vel an hlo ni in an chut bengwa na thudon danin Myanmar kuwa te Union Home Ministry lamin India ramalak lu akhap nuwa Assam chuan Mizoramah tharchwa kuwa te po Myanmar kuwa angain an state chunga lak lu akhapa heiwang hian ni kum masalama tangkhan Mizoram kuwa ching tu te chuan kuwa an hral na konga har satnan lo nei to ani bil khothlir kuwa ching tu te po hi ni kum masalama po khan Myanmar kuwa tol chang hian an lo duty to a kuwa tol azia chonia an sha ta wangin an tol san le lailo kani heti la hian kuwa tol hi atam le nia shiain March ni thum kumsang ni somni pali tang khan an member tanga duty in siamin chunjan zomin an duty le ta ni bil khothir kuwa ching to society chairman H Malsoma chuan Myanmar kuwa wang hian an kuwa thar hral na lama har satnan tok ti soin Assam sarkarin an state lak lu rem ti lo wangin kumdanga ron lechin vai ho an ron lut ngam lo ati Hmal soma chuan hetiang ani wang hian kuwa an hral chhun po kumdang angin an hral to theilo thu soin ni kum khan cheng vai bel chi som ni pasari vel mu thei kanin be seilain ataka kan mu chu cheng vai bel chi som pasari vel ani ti in kumdanga chuan an kuwa te hi apar lain leitur an local thina kumina chuan parto ma se leituma local anom loni in a soye bil khothlir kuwa ching to society chairman soidanin March ni thuma tanga an duty nuwa kuwa tol hi motor som pasari an man to a heng an kuwa man te hi police ne na an hlan thina a chen ro police lamin da thatna nei to lo wangin an ti rala ombok ane BSF in Indo Bangla ramria camera zanga pathum da to Border Security Force BSF Tripura Frontier IG Patel Pijas Puro Sotam Das chuan ramri kaltlanga thil tol rugle dan phallowa chet na thleng thin be na kong khatatan Indo Bangla ramria surveillance camera zanga pathum man thei turin anwa fel to ti asoi BSF Tripura Frontier Headquarters sa thuthar thedar tu te akomna a Das chuan ramria sipai duty te chuan rimta kanha an tho thu soin ramria kwa omchin te po aphui so thleni ate Das chuan Tripura a kilometer zaria chomnga paruka thui hungna chu kalpui me kani thule he na wang hian ramri hung mai awanga kwa om paruk chu hung that ani to ni na soibok BSF official ti chuan har sanna an to langsar ber chu aru ka mishing ron lut anom thin chuani thuan soya hetiang ti ching mi sang khat som priya chuang an man to thon tar langbok an man zinga zanga somkwa pani chu India ram ron lutum ni in adang zong chu India ram chwa san tu man ni thunga an mi man zinga hian Rohingya ral kana nomnwal ni in an soitel bok National Investigation Agency NIA mile saten dan phallawa India rama ron lut te lo pui thin tu mi somni pakwan man to ti BSF chuan an tar langa BSF chuan an thiam thilbi ka an man ro nei mangin NIA te hi an pui thin ni in an soya heng an mi man te mang hian India rama ron lut thin te kalkong chu an chia thei pha a chung te chu an no pui pha thei ni in an tar lang tel bok Surveillance camera hi ulukle zwala ramri ven himna turani a ramria lut roman chhuanan le dan phallo thil ti thin te chui chhuanan atangkai hle donani Manipur in thlan that neya vote atla tha Manipur chunga Lok Sabha bial pakhat zok inar Manipur parliamentary constituency polling station som pakhata thota ni khan vote thlak thatani a ven himna uluk taka kalpui ni in April ni som pakwa ain vote atla tha zoka inar Manipur biala hian candidate paruk omin BJP INC RPIA le independent candidate pathum an omani
Election Commission of India ECI chuan polling station som pakhata hian thil diktok lo sang in ka na in rigrap na EVM ti chiat le mi puin polling booth an thunun wangin in thlan that le ani tur thu hi apuang ani ECI chuan April ni som pakwa a vote la ti chupom an ni don lo thua chhuah bok in our Manipur parliamentary constituency a polling station som pakhata hian jingdar sari tanga tlaidar nga thleng vote la khun hon le ania tlaidar nga thleng khan 86% vote la in hi April ni som pakwa vote la zat 72% aina sang zok ani vote lak thatna hmuna hian ven himna po uluk le zola nei ni in thlanti buai zong emo tharum thona chuak emo a lo nia tarlan ani Arunachal Pradesh Assembly bial palihuam chunga polling station paryata nimin khan vote lak that ani ve boka heng polling station a Lok Sabha le Assembly in thlanatana vote lo tla to te chu pomani don lo ti ACI chuan tar langin nimin khan vote thak thale torin ruwa manna asiama polling station paryata hian jingdar rukatanga tlaidar ni thleng vote thak hun hon ani US University chen khata Gaza wardu lo na lantir US University chen khat Zirlai ten Gaza stripa in do na thleng mek du lo na le do dal na an lantira Zirlai chen khat manin class cancel ani bok October ni sari kumsang ni somni pathuma Palestinian Pol Hamas ten Israel an beile heminua Israelin Gaza stripa Hamas laka be puya thak chho chungchangah US campus sanga in nial na le lung oilo na lantir na athleng zui reng ani Zirlai te hian Israel Gaza in do na thlen nuwa hian Juda le Islam huat na lantir na lam kai noi thila thleng fo ni in an soye Thotani zan kha New York University a Gaza stripa in do na thleng mek do lo na lantirin norhuai hotani a police te chuan norhuai hot to te hin hot kyangin anjinga engamozat an mana hemini ve khian yela norhuai hot Zirlai chen khatman an ni boka Columbia University chuan physical class and cancela virtual manga nei ani ri don ti an soye hengba kha bikarli MIT a polung oilo na lantir ani bok Columbia University a hian ninga chunga zawar do lo na lantir ani to a White House Deputy Secretary Andrew Bates chuan Zirlai te hian boruak thatak noya norhuai hotura dikna an nei rualin judami te huat na lantir le bitum zong te tharum thona thleng zonga an chet na chu an dem thua soye President Joe Biden chuan college campus a norhuai hotna judanam huat na lam kai noi thleng cho dem tak zet tia soya masi university ming soiri ke ro anei lo tunaya judami te laka tharum thona le tinom na nalam hoi thil kan mu fawa he thil pom theilo le hlom takani hetiang in huat nalam thil hian college campus chau ni lo kan ram puma hmuna nei lo ti ina soye Punjab state a Sikh Sakhrui chil Polten Christian te chemin anbei India Marlam state Punjab state a Sikh Sakhrui chil Polte chuan Karkalta khan pastor le Christian dangte chu an khwa in khom an kalpui thin wangin ngun nam le chemte mangin anbei thuta pastor le kaushan member ten hliam na tak an tuar Sultan Win Khwa Amritsar district a pastor Gurjit Singh le aunau pa Gurdip Singh te chu Sikh rukol nihang Sikral thuam keng te chuan April ni sompariat khan an bei thuta kaushan din lo tur le Christian na thedara in le tir lo tura ama puin an chil to angin kan thuin ngai pui mo du lo ni anti pastor unau pa hi kholaya ama chawa online miswal ralte han an bei thuta an thoman sha chuan pastor le kaushan mi te inkhom na nei mek chu an lo tlan chuaka an unau pa chu chanan tuma Sikh miswal ralte han ngu nam siam tak takin an lo beile ta miswal te hian an lulak an tuma ma se kut manga anin ve na lama liam na satak an tuarta ane pastor hi athisena chhuan him wangin thisen unit khat pe ka ngai hiala an hliami anat sadwangin an bul nai private hospitala an enkolngam lawa Christian Medical College and Hospital Ludhiana a kalpuyan ni a MRI scan te an neya hemizan hian ti sakngal vek an ni a atuka zaitura ruaman an ni pui khoina hmuna hian police te thlengma se thubuai an ziak lu do lo thung singate unaw hi Sultan Win village apiang le seilian an ni a he khwa hian an unaw in rongan bol thina pastor Gurjit Singh hian kumsom chungzet house church akalpui to a unaw pa hian atran pui thina ni pastor Vishnu Dev Ludhiana omchuan pastor Singha chung te tan le ring tu te tan tongtrai tam angai thua soye source Christian Outlook ikot kaya an pan thei che aizola thalai ten na tho anin ti mu mek zela tunaya ikot kaya in bol lo ron la a apai na hmuna pai sak thei che
Aizol cargo din anile ta a Aizol cargo a hian Mizo Zirlai hlangvek an thokani Aizol cargo hian zanlama I in le dorbol hlote kot kaya ron laturin anin pe renga red bituk nein an red bituk ang in huam chuan iduna hmuna inin le dorbol hlote lo chopanga zanlama anon khomanga longa boy ngai mi alovin anon lak sak theidon cheni mimal chung ko bol lo chu kartin voi ni an pai sak theya kartin voi khat pai man thlakata cheng zathum somnga ni in kartin voi ni idu chuan thlakata cheng zali somnga ani zan khata keji sari aya tamloemo garbage bag lian panga aya tamlawani angai thung dorbol lo chu kartin voi thum apai theya voi khate mo voi ni chawemo du tan po boina om chuang lo thlakata kartin voi khat du tan cheng zali somnga voi ni du tan cheng zaruk le voi thum du tan cheng sangkhat zani aninga zan khata keji som panga aya tamlo emo garbage bag lian som aya tamlo ani angai thung tundin huna Aizol cargo hi Aizol veng somnia an service meka hria chian le zwali du chuan mobile phone number 60098 78706 emo 9862284819 na te zofia mai thei ani e Assam Rifles in ramri nai khotlang hruai tu te an ko khom Assam Rifles ho tu te chuan Ministry of Home Affairs atanga thuan mu angin April thachung in Myanmar le India khwale tuite Dakar somsari pani chung in kalpo thei aninga me ni khata tangin in kalpo na zongjong khar ani don ti ramri nai khotlang hruai tu te an thil Tholeni Khan Assam Rifles ho tu te hian Assam Rifles scam dar thalang tlang champhai ramri daido khwa tlang sam zo te ngur ruan tlang le munmel tha khotlang hruai tu te baka SYMA champhai le champhai South Joint VC le champhai no Joint VC hruai tu te ko khomin an malak dan sang sang an thrila Assam Rifles ho tu te chuan Ministry of Home Affairs atanga thu an mu anga MP in thlanbuak veta ramri khar ani nuwa ramri khar chunzom ani dan soin April thachung chu khongai na hun grace period kalpui aninga phalna la in ram pani mi te Dakar somsari pani nithum chung an la cham theidona enge mohar satna wanga hun bituk chung ai rei cham tur te chuan duty te phalna lak ma sak turani a phalna la lo te chungai ro chuan action lak ani thung don ani Assam Rifles ho tu te chuan Ministry of Home Affairs atanga thu an donangin me ni khatatang chuan champhai district chunga border hat omte chu khar ani don ti soin har satna lian bi ka ero chuan chinchia na fel taknen inkalpo the ani don ni in an soibok ramri khar hi champhai district chunga tanga ruilo tol na sultukle Myanmar mi le sain Mizoram kal tanga ruilo an tol na sultuk dan cha na turani pakhatti an soibok Assam Rifles ho tu te chuan MHA baka headquarters atanga thu an huangin lirthei an endik chunzom don ti soin danin aphallo an phurani lo chuan zaidam le do thei taka do ram turin mi puite an nge na enge mo thu in mu fu lo pal om the ni thuero soin chutiang lo omani point tharum tholo zonga achin feldan dap ram turin khotang hruai tu te hi an ngen bokani meeting a kal zinga pakhat chuan Ministry of Home Affairs malak le antum dan thirin Myanmar le India in rin hi hung anai le ni ti an rin thu champhai zonet correspondent Anchila heti lahian sub headquarters uaime champhai rural in khom chuan India le Myanmar ramri hung ani lo na turin SY main malak ni se ti inan lo rel to a hemi bozui na dan tur hi me ni lia an soi ho don ani Ukraine in dauna Tholeni zana Congress House chungzok Senator Rampon lama Ukraine tiama US thural puiram tenena poina pektor bil chuan remti tlanna tilang tham vote mu in President Biden na chuan tungkar chung hian Ukraine na ral thuam pek chu nei chunzom le thea base om thua soilang Ukraine military intelligence hotopa Bodanov chuan me thalai hola tang hian Ukraine in dona munral ve na lama le ramchung politics kalphunga har sana to thei thotar lang Greece le Spain ram de chuan air defense system le Ukraine na peturin NATO le EU lama tangin nornan na takin andong meka Poland Prime Minister Tas chuan anramin Ukraine na thon mai to Patriot anti-aircraft missile system anei lo thotar lang UK Prime Minister Rishi Sunak chuan hria thei china anlal ram chunga military aid package lalian bertur dollar million zaruk som pasri manhu Ukraine na pekatiam vele ta a he package a hian 400 vehicles zali ral thuam singkhat sang rukle ral thuam mu
million li antel tur thu guardian chuan antar langa etihian tungkuma Ukraine ta na UK in sumada chuan 3 billion pound sterling atling don ta a heng sumte hi treasury reserve lamatanga po chwa tumani bok Kremlin chuan US House of Representative in Russia thilhu kohi che theilawada te Ukraine puina ta na mangtura thutlona siam chu thalo le hlom le ni in asoi Russia military operation April ni somni pani khan Russia military te chuan DPR Novomi Khalov khwa chu anthunun le ta ti remote chuan atarlang April ni somni pathum khan Russia sipai te chuan Pervomaisko Bogdanov ka le Novomai Khailov ka khwa ate anthunwai thule Bernikans le Georgievka lama control zone anzo mek thu Russia Defense Minister Sergei Shoigu chuan atarlanga tin Shoigu chuan Ukraine ram chunga rampon lam hawin ral thuam an pek da thatna mun le ral thuam thon kwal da mun puite chunna sele zwala be anni zel tur tho soilang bok Shoigu chuan Lugansk le Donetsk biala Russia Armed Force 10 AFU ho mun lo atangtein an norkir mek thotar lang bok tin Shoigu chuan tung kum chung hian S500 air defense missile system siam chu amasate chu ansipai ti hna long range le anti missile system te angin hlan anni tur thuata langbok Russia in ral thuam le military manrua manmamo zwal te chu ansiam chu lamti sanzel an tumbok nimin pia khan Kharkov television tower X59 missile manga ka chiatani he tower hi AFU 10 munla atanga inbiak pona le anti-aircraft missile division tele military unit te thu inlan chon na ba ka reconnaissance lamata na man thinani Russia lam chuan ni tin Ukraine in a sipai sangkhat sela chan thon tar langa thole ni khan Kiev khopuya bompuak te omin Kiev le Nikolaev lama te boruak lama tanga be na wanga ral khel na te ti ri kani a nimin jinglam khan Odessa lama be na thengle nual bok khati zong khatun chumata na kanon ti chwale thei te chuni e